We cannot justify our revenue. We cannot. We have sunk low to collecting only 700 million. Nakuru has the capacity and potential of having own source revenue of over 10 billion shillings without any additional tax levied on our people. This is the money that should go to deal with our healthcare. This is the money that should go to take care of our children in schools. This is the money that we should use to build our roads. But all we see is incompetent readers. You saw, even the head of finance is not certified to head it. It's not certified to head that docket. No wonder Nakuru is bleeding. All our revenue is being lost. Katikati ya mji kuna msongamano mkubwa wa magari, licha ya stage ya magari kuanza kujengwa zaidi ya miaka 2 iliyopita. Nakuru has received over 70 billion shillings since the inception of this current administration. But we are still saying we got no drugs in our health facilities. Our women are being locked in health facilities after giving birth. We have potholes on our roads. We got poor drainage. So the question is, where does our money go? But when we look at the budget allocation, we see a lot of it is recurrent expenditure. How do you allocate 500 million for teas and snacks while we have no drugs in our health facilities? How do you allocate a lot of money in travel and accommodation while we have potholes on our roads, while we have facilities like Joro sub-county which have not been finalized? It is a clear case of lack of good financial management. And that's why we are saying we need a good manager in Nakuru to run our affairs. Masuala ya kilimo ambayo yalitambulisha Nakuru yamedidimia, huku ukosefu wa ajira ukiongezeka kutokana na viwanda kushindwa kufanya kazi kama ilivyokuwa hapo awali. Viwanda hivi havijafanyiwa maendeleo kwa muda mrefu. If you look at Nakuru on industrial issues, we had Kenya Creameries, that is KCC. It wasn't there just because of nothing. Our fathers and mothers used to do livestock. They used to bring tons and tons of milk, liters and liters of milk to the KCC in there. You check, we had KFA, where our parents used to get the farm inputs, and in return they pay after the harvests. Look at the forest headquarters, because we have the Mau ranges. Look at the millers, the milling companies, both wheat and maize and barley. They are in Nakuru here. I had talked about pyrethrum. Look. And the biggest population of the labor in all those industrial sites used to come from Nakuru. Ni nini kinaweza kufanywa ili Nakuru irejee katika hali yake ya zamani? We have to start from scratch. We must grow fast, stabilize, and then start doing the value addition. In coordination with the area MCA, in conjunction with the county government, wakieza jitorea, watengeneze barabara zetu. Ule mkulima mwenye ambaye ako huko hivyo ndani, bidhaa zake zinaweza kununuliwa kwa wakati unaofaa na pia zinaweza kufika kwa soko kwa wakati unaofaa. Ndio pia mkulima aweze kufurahia jasho yake ambao anashinda akipalilia mboga zake pale hivi kwa shamba. So tunaomba serikali kupitia kwa the area MC ambao amechaguliwa na wananchi kuchunga barabara hizi, ndio bidhaa za wakulima zinafika kwa soko kwa muda unaofaa, ndio pia wakulima waweze kupata na kufurahia mapato ya shamba zao. Tukiweza kuwa na uongozi mzuri, tutaweza kujua area yetu security ina maintainiwa na njia gani, na hii yote ni kwa sababu ya uongozi. Tukipata uongozi mzuri, security itakuwa mzuri. It is very heartbreaking that at this era,
at this age, women are still losing their babies during childbirth. Take Naivasha Sub-County Facility, for example. Currently, it has the highest infant mortality rate. Why so? Poor services, lack of proper diagnostic tools. That's why during Uhuru Kenyatta's administration, we had Linda Mama program under NHIF. We must reintroduce Linda Mama program in Nakuru County to safeguard our mothers from losing their babies during childbirth. It's so painful that you carry a child over 9 months, then you just lose them during childbirth. Shida ni uongozi mbaya. Tukiwa na uongozi bora kutoka juu, gavana afanye kazi yake, wabunge wafanye kazi zao, madiwani wafanye kazi zao, wananchi watakuwa salama. Nakuru ndi tunaupenda, unaishi kwenye kurasa.